yabo. So angeke size sithi sibalekele ukufa sizosaba ukugonyuluka ngokweqiniso. Yazi kunabafethu abaningi kanjani abahlakaniphile la ngaphandle, kodwa ukuhlakanipha kwabo kuphelele emathaveni nakuma-drug house, kuphikiswana ngamapolitiki, kuphikiswana ngani ngani, ekuyinto engeke ize bayise ndawo leyo. I-21st century sibusisile esiningi izinto efana nale, i-platform yokukwazi ukuyi-express indlela ozizwa ngayo. Angithi sithi siphila under izwe eli-democratic, angithi kuthiwa sinayo i-right ye-freedom of speech. So loko kuhlakanipha enikhokha semakhoneni indawo otshwala okunengqondo futhi kwesinye isikhathi. Why ningakubeki la kuma-public platform? Baningi abafethu la ngaphandle abahlakaniphe ngenye indlela eyisimanga. Abafethu abaningi abahlakaniphe ngenye indlela eyisimanga, kodwa inkinga iqala kuphi? Iqale kuyithembeni, kwi-self confidence. Abaningi abanaso isibindi sokuthi bengathatha ikhamera bayibeke ebusweni babo kanje bakhulume into engakho omunye umuntu ngaphandle. Ucabanga ukuthi mhlawumbe abantu bazomhleka, ucabanga ukuthi abantu bazobanjani. Iningi lenu niphuthelwa izinto ezingaba life changing ey'mpilweni zenu nixoxele ngale nto yamahloni. Amahloni awasoze akuyisa ndawo. Bonke labantu obabukayo ukuthi abantu basazothini, abantu bazothini, abantu bazokubuka kanjani, sonke la ngelinye ilanga sobe sesishonile, sisazokhohlakala nokuthi sa-exista sonke. So lento yenu yokuloke nisaba, niloke niba namahloni ey'ntweni ezingaba life changing. La phakathi kwenu kunabantu abanamathalente ayisimanga, kunabantu aba-talented ngendlela eyisimanga, kunabantu aba-bright, kunabantu abangakhuluma izinto mhlampe eze-10 times more than lezi zinto engiyikhulumayo la. Kunabantu abahlakaniphile phakathi kwenu guys, kodwa le nhlakanipho siyiqedele emajele, siyiqedela kuma-drugs, siyiqedele ey'bhedlela, siyiqedele emathuneni. Yazi into engizwisa ubuhlungu kunako konke, uma ungabhekile mnganami, in the near future ne, abantu bangaphandle whether abamnyama noma bebala, leli zwe bazoliphatha into bazoliphatha ukuthi for good-ke manje, ngoba thina esethu isikhathi esokumonelana sisodwa, esethu isikhathi yazi isizwe sabantu abamnyama these days guys sikhandeke kabi. Sama-adults ajabuliswa ama-setback abanye abantu. Ayizwa leyo nto, umuntu ajabule impela glorify ukuthi omunye umuntu uvelelwe intombi noma uhlulekile entweni ethile. But abantu uma beba nama-accomplishments noma ama-achievements phambi kwakhe, uye owokuqala ohamba ekhuluma kabi labo bantu, ucasulwa ukuphumelela kwabanye abantu. Siyisizwe esinjani, siyisizwe esinje esingafuna nokukhuluma iqiniso. Siyisizwe esinjani esingafuni ukukhuluma iqiniso ngani zakwethu. Siyamonelana, uyajabula uma kuthiwa usibanibani uxoshiswe emsebenzini, mama kumele kuqashwe abanye abantu uma bengaziwa uwena uyabanyanya. Yini lento lesiyiyona njengamanje? Yini lento esiyiyona as a nation bafethu? No man, izinto ezi-abnormal sizenza zibe normal, ezi-normal sezi-abnormal ngokwempilo yanamhlanje. Hayi bafethu yazini, khona enye into yakashiwo uBob Marley, bembuza kwenye interview bethi ingabe u-rich na, ngabe unayo na imali? Wabuza wathi, ebuza umuntu owayem-interview wathi, uma uthi ngi-rich usho ukuthini, uchaza kuphi ukuba rich? Yabo, wathi mina uma ukuthi uchaza okokomnotho nokwama-material, if ukuba rich kwakho kuclassify umnotho nama-material, anginalo lolo hlobo lokuba rich. Mina ukuba rich kwami impilo yami, and impilo yami uma ingeke ize ibe beneficial to abanye abantu, ingeke ize ibe ne-impact, ingeke ize improve ukuphila kwabantu kanye nokuphila komndeni wami nama-generations engiwashiya, angiyidingi leyo mpilo. Leyo ndoda lawo mazwi awakhuluma ngicabanga mhlawumbe kwaku-1970 something ngikhuluma lawo magama. Siphila ku-2025 namhlanje.
sigcwele ngoclever abaningi kodwa uclever babo bu-useless ngoba kukwazi ukuba constructive abufiki nasendlebeni zabanye abantu. Isikhathi sokuthi ma-gents le generation yethu asimilani nama-balls manje. Iy'tragile ekumele sizilwe nekumele siy'nqobe in our lifetime zingangabhenefitha thina, kodwa kune-possibility ukuthi zingabhenefitha ama-future generations esowashiya kulo mhlaba lo. Asike siyekeni ukuy'tshela ukuthi sisile kwesinye isikhathi siphikise izinto esingazazi ngoba naku sifuna ukuphikisa. Asike silaleleni kwesingakwazi sifunde kwabaziyo. Asike siyekeni ukunyanyana kanje sabantu abamnyama ngani zakwethu. Asike siyekeni le nzondo engaka phakathi kwethu. Simelwe umkhulu umsebenzi phakathi kwethu sisonke la eSouth Africa sabantu abamnyama. Anginandaba ne-tribe mina, sonke sabantu abamnyama. Simelwe umsebenzi omkhulu bafethu ukuthi senze izinto mhlampe noma in our lifetime sishiye imali eyobhenefit isizwe esilandelayo thina sesingasekho. Ngenza kwethu ukuthi namhlanje anginaso isikhathi ingako ngeke ngize ngithathe nama-guest yabo ngiyanibona niyangena lapha bengizoyithengela nje ukudla kwantambama but nje kini ngane zakwethu yabona ukusaba kusoze kwashintsha lutho bafethu. And it's so unfortunate ukuthi for i-struggle for or mhlawumbe i-revolution ukuze iqhubeke noma ukuze i-achieveke okumele kwenzeke kuyomele kwenzeke. Asizukusaba lutho bafethu. Yabona nina nidlala kancane manicabanga ukuthi ngisascrapha ku-surface manje. Ngiseza ku-political arena. Mawucabanga ukuthi ngikhuluma iqiniso, ngiseza ku-political arena ngalama talks. And I challenge each and every politician esikhona lapha eParliament noma esacabanga ukuyongena eParliament kuma-views engiwabeka. Whoever uyofuna ukungiphikisa kuyomele ahlale nami phansi siye kwi-dialogue phambi kwabantu kube yinto e-broadcaster leyo. Ngane zakwethu hhayi ukuthi njengoba sabafokazana singaziwe i-knowledge asinayo. Baningi abantu phakathi kwethu abanolwazi and abaloke bethula mfethu silidwa abantu abay'tshela ukuthi balide iphukuphuku. Lama-politicians nawo kumele abe aware anilidi iphukuphuku la. Ngicabanga ukuthi khona into engiyenzile manje angikakenzi lutho. Kwi-content yami guys mina ngiseza namabhomu. And whoever oyobe ngiphikisa ngiyocela ukuhlala naye phansi on a national platform. Si-debate leyo nto. Ngoba ngikhulumi ngento engingayazi. Futhi anginaso isibindi sokuthi ngingaqhamuka entweni engaziyo kanje ukuthi iyarekhodeka. Ibukwa umhlaba wonke bese ngizokhuluma amanga. Sikhathele bafethu. Kulaba bafethu abasiholayo labo ningacabanga ukuthi nihola iy'limi abafethu sibadala masibangaka. Wena sizokuthuliswa yimina nisifakele ama-threats masifika. Kusazofika isikhathi la engisazoba novalo lwangempelayo uma kuthiwa ngiphoste something. Ngoba ngisazothinta izinto enisabayo ukuy'thinta kodwa phambi kwethu. Siney'nkinga mfethu kuma-communities ethu ekulula ukuthi zingasuswa kodwa ngoba zibhenefitha abantu abathile abasey'khundleni ey'thile kumele kufe thina on the ground. So guys, I urge ukuthi wonke umuntu osasemncane osakhula bafethu ngane zakwethu kubalulekile ukuthi ube knowledgeable ngezinto ezenzakalayo emhlabeni jikelele. Musani ukwazi izinto ezingenangqondo. Musani ukuloke niba glued apha ey'ntweni eziyi-fiction. I-media iyani-brainwasha ngane zakwethu. Impilo akusile esiyibona kwi-media. Impilo akuyona lesiyitshelwa yi-media. Yonke lento eniyibonayo sikhohlisiwe amanga lezi zinto bafethu. Sikhohlisiwe ngamanga kuyo yonke lento bafethu. Yabona usawoti noshukela uma ukubeke phansi ndawonye nje noshukela kubukeka kufana until ukutaste ngolimi ila ukhona khona ukubona ukuthi kupho kushukela kupho kusawoti. So nalento le ye-western propaganda
angithi sasikade siyikoloni yelo e-UK, sasikade siyi-British colony. So obvious i-propaganda yayo yonke into eyenzakalayo kwi-country icontrolwa yibona abacontrol i-media. Even nanamhlanje nginezinto mina engisazoyikhuluma nganzakwethu la kulo TikTok, and manje ngizona hayi ngiyongizondela epointini eli-right impela, yabo, because sebebaningi abantu bephila amanga, bephila ukuyikhohlisa, befa phambi kwethu still, bebulawa okanye bey'fela. So angeke sisabe ukukhuluma thina phambi kwenu kanje ngoba sosaba ukuthi niyosibulala noma niwenzani. Phela namanje siyi-youth esaba nokuthatha ama-arms siface i-struggle because sifundiswe lento yokuthi sithi yes sir, yes ma'am, asikhweshini ifokole. Mangathiwa nje sikhuluma iqiniso, labo 350 abatholwa ama-law abiding citizen akule country, mina ngikusho in broad, like ngikusho ku-live kanje, isikhwehlele ebusweni be-society. I-disrespect ekwenye i-level leyana. Asikwazi ukuthi siyi-country enama-minerals amaningi kangaka exportwa daily, day and night. You understand? Siyi-country fethu enayo yonke into ongayicabanga bro. Si-trade ngayo yonke indlela ongayicabanga. Sinama-ports amakhulu e-Africa chief. Bese i-citizen yalapho inikezwe 350. Inhlamba lento ke. Bukani izinto ezazenziwa oMuammar Gaddafi ko-Libya. Before wona lama Western powers engikhuluma ngawo esethi propaganda ukuthi ambulale. Noma sekubulawa oGaddafi phambi kwethu nganza kwethu asikwazi ukuphaphama silibone iqiniso nokuyiqiniso. Hayi. Lapha kwi-president kumele bekwazi ukuthi kuma-masses abaholi iphukuphuku bafethu, abaholi iphukuphuku kuwo wonke umuntu owumphathi noma oyini wherever la aphethe khona, hlalani nazi ukuthi aniholi iphukuphuku nganzakwethu. Siyayibona yonke into eyenzakalayo and sisazokhuluma ngayo, sisazokhuluma ngayo. But igama nje ngifisa ukulidlulisa kubantu ukuthi wey'ngane zakwethu, ayikho into ebaluleke njengokuthi uzethemba, ayikho into ebaluleke njengokuthi ube ne-self confidence, ayikho into ebaluleke njengokuthi usike in-knowledge. Ya understand? Knowledge is power bafethu, yabo leyo nto. Ningaloke nispenda lama-unlimited Wi-Fi abazali bawalethe emakhaya, niba obsessed ey'ntweni ey'fana noma-porn no-gambling, and apha ningabi productive. I understand. Sebenzisani lawo ma-unlimited Wi-Fi ukuthi at least nikwazi ukuthola i-information enganisiza nani ukuthi nibone. Guys, there's a lot happening than lento oyibonayo on your daily life. Uyayibona leyo nto leyo? There's a lot happening la emhlabeni, and thina ngazathi sile youth eyokhohlwakala in 50 years sesingasekho. Sile youth engeke izikhumbuleke, sile generation engeke ikhumbuleke. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Ubuyile famous widen unkomonde ngibite kahle. So he's saying ukuthi usatu ukhuluma tinto letiningi kakhulu yena, and usatu expose tinto letiningi kakhulu etendakala kula South Africa. Uma niqabanga ukuthi ngiyalo ukhulumile nisatothuka and uthi usatukhuluma into ukuthi utohlala sevalweni yalo nje lo lakhulumile uthi kuncane kakhulu kunaloku lena yena lasafuna ukukhuluma. Uthi nje naleli government yokuthi inike abantu bo 350 la lesi ku 370 yalo, uthi nje cha lo kuyafana nokuthuka abantu because South Africa nemali eningi kakhulu but inika abantu bala South Africa bo 370 rand. Usinalento yokuthi sibantu sibukela nephansi sijelesanele
sibe nemona over each other, sibe nemona over each other. Ngikho lokho yonda ukuthi abantu boqhamuka baliphathe le live, because abantu boqhamuka bayade ukuthi uma thola imisebenzi kufuna afake isihlobo sakhe, but with us sifuna ukuthi sibe nemona, ufuna kusebenza wedwana, ufuna kuqashwa wedwana, ufuna kuba nemona maqashwe abantu longabade. So he's saying nje ukuthi si-South Africa nathi siyagcinzetelana, ngithi nathi lesenda ukuthi live lethu lingathuthuki. He further said ukuthi if usebenzisa i-Wi-Fi, sebenzisa that Wi-Fi to do something productive ngempilo yakho. Ukulisha tinto letokusita, wena tinto letokusita, ukhuluma tinto letokusita naleti productive. So balabaningi they are always saying ukuthi cha, unkomande sofana noNkulunkulu kithi, because tinto ukhulumako oh they make sense and ukhuluma liqiniso. So people are saying ukuthi we are 100% behind you, Nkomonde. Keep going. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.